na te torpui tura me pui local zong te chunga NGO Coordination Committee mingin lom thu kasoya chibai kabu vek chawani Manipura kan mi zo pui le kan unau dang te tor na hi anasa in poi kan ti in mi zo nam ang po in kan rilro anata zeta kan thinlung arumani Manipur sarkar ten kan unau te anveng him zo lo le anin le lo mai baka biak inte hal saka nunatam takina tuarte mei chapoi soilo sarua ka soi saka tha zui anni te pong swal anni te hi tuar har kan tia kan rethiam lo tak zet ani mizo mi puiten enliam harsa kan tia kan hachang kan thial me ka India sarkar hian aram theyang perin he boina hi achin fel kan phut tlat ani heti khoba kan biak inan hala min pong swala kan mei chiate saruak ka soisaka ti duda pong swal tha anni nu po a malak na India sarkar malak na kan mu hian abei tham kan tia kan dem tak zet ani mizo mi puiten phubalak kan chaka kan hachang kan thial a chuti me laya mizo mi puite tharum tholawa kan thei hi alomom kan ti tak zitani tharum manga buaina chin fel hi thil har sa takani sarkarin he kan unau te buaina hi achin fel thuai theinan in pum khatna thatak nen tangrualila kan hena pathiana oma anin min hruayanga nena kan chang nge yang ti hi ring tatang Israel fa ta me alle chum dinga hruai tu kan pathian hian voina hian min hruai yang ti hi ring tatang polang le mi mal angin kan rilro ana thina kan thin arima a ani amaro chu voina hian NGO Coordination Committee te malak na te ngai chang thiama Manipur anga thu chu asiam le malak pop hi afu berlo ti ria in sum theini se kan du tak zit ani an mamo te khia sakin itan pui zelang chole chome te an mamo a frontline duty te eile barpo har sa takin an oma chu mai ni lovin kong thang in sil le fen tur te an mamo a helai ra tan mai baka hilai kan unau ten mamo tam takan nei chome te po an mamo ani an chome mamo zinga hian marcha te poi tel ti hi fiang voina mizo mi puite hetit zat kan kal khoma kan ram hruai tulu ber kan chief minister te kan deputy chief minister te kan minister te le MLA te mai baka party khang hruai tu te ko khan hruai tu te ne na kan tel thei hi ro puita zetani mizo te kanin pum khat zia tilang le in ka khia India sarkar hian keini zong ha trak te hi khwale tu yamin ngai ve ni chuan kan unau Manipur om te buaina hi arang thei ang pera achin fel hi kan phut tlatani voina hian India sarkar hian khwale tuiteng ei sahim mazonga mizoram ral tlante tranpuina stur sum mizoram sarkar ina dil ngoi po a ala pelo hi hiat hiam har kan tia in thiarna lova kan unau le in le lo kang ral vekte tanpuina tur hian mizoram sarkara central sarkar hian tanpuina pevat turin kan phut tlat ani NGO ten kan thei angin kan tuam loma kan ti thei sang loma se voin thegin sil le fen tur an neya chongei lova an lom thei hi alomom tak zet hemi koma hian sarkar malak na le political party frang te pol frang malak na te lomom kan ti tak zet ani mizoram mi puite tan rual na hi aro pui tak zeta kan ei chuan an enga tom hulna kan nei chuan an hulang ti hi NGO tengai dan ani Sri Modi ji, Honorable Prime Minister, I want to ask you a simple question. As the leader of India, the greatest democratic country, why don't you take steps to address the situation in Manipur? We the Zonha Track people, a small populace,
are living in India peacefully under the aegis of the central government. Our brethren in Manipur are suffering untold atrocities. Their houses are burned, their place of worship are burned and desecrated. Our sisters are raped and their naked body paraded in a shameful manner. They are being killed indiscriminately. Our suffering is much and we felt in the depth of our heart for them. Don't you think that they are also Indian citizens to be protected by Indian laws? I urge you honestly to protect the Chhuak people in India. Like many flowers bloom beautiful together in a flower garden, I sincerely request you to take major steps so that all the communities in India can bloom and prosper together like different flowers. Engtinge kan farnute video viral awang chawa khovel la fiat nuwa iche thut chau ti hi India Prime Minister po kan zot non le boke ato pera chuan pathian in nama min siama chung nam tlem te chu khovel mun sang sanga kan om ve a kan om nam hun le tlam te dang ma se unau kan ni nai thei ni lovin in pum khat sau savila kan in pum khat that khat chuan he nam hi khovela hian alapar bul ve nge yanga zofa te tlang sang om te hi itang rual zelam o tran rual na hi chakna ni sia mizo nam dam reng ro se kalome